Malo atu I Tala Fou o le radio Samoa mai Ausetalia I le nei fo I taimi lea wauri. I le whamana tuina ai o le ona sfuta usanga le tuto tasi o tātou tunu ui le tausanga nei, o mai tawina I le tero por kalame wa whaatulanga I atunu ese ro iai community o tangata Samoa, e pe foi o New Zealand, Australia ma Amerika ma isi. I le vasa nei New South Wales ma le ACT o lo whape foi na whaatunu uai, nisi o vaenga o ia sauninga whamanatu, e pe o na taula muai ofisa o le malo o Samoa I Australia nei, e le ngata I sini whape foi le lau mua le tunu ui Canberra. Tō tele le tunu o vai e lungo le Facebook, le awa iatu I sauninga whamanatu le nei wha moe moe, ma o nisi o nei sauninga e wha wau pe lava foi le masina atoa le nei o uni, e pe o na tuu whaata sia nisi o tamari I Samoa, e au mau I Australia nei. Po kalame au fei tau mafutanga fiafi ma Paul ua levo na tapeneina ma se avanoa tau foi mo community o tangata Samoa e ma futa fata sia I ma whaamanatu le atoanga le onus futa usanga le tuto tasi o si o tātou malo I le neitu sanga. Ua whawau pēra whainga malanga le minister vai whafo Australia Penny Wong e le Pasifika ma le whaatolu wa I leo na malanga taru na whitwhiri e le tofi minister I se taimere I mamau atu. O ripoti da tamai o lana whainga malanga wa tā wai le ripoti ma le SPS wa whairoa na malo Australia se whainga whapaanga e waru tausanga o le Human Development Partnership ma Samoa ma le ataula I hei le whaarei o le tūranga tau le tausinga o le soifua mararoi nei le tunuu. O le so wasia I e wang le tunu o tonga a le malanga atu Indonesia ma le palemia le whaaiunga le vasa nei. I sana whaamtaranga na whaia le APC na I tā wai o le teimina nei o whesota I pēle malo Australia ma le Pasifika I se teimi ua matua mana o miai o na whaia ni suinga. I te tono Australia I le teminei o le mata upolo ngulu ai le to tele o le tau le elitise ma le whaapopo lea whaingata I tangata I le teimi ua matua I taungata I le soifuanga. O lo whaia nei se whaino inga ta I tae ma minister o le federale whapefo I stete ma territory le atunuu ia whaatala noa le mata upule nei mai le ngata I le elitise whapefo I le kesi penisini ma malu si anga whapea. O whamtaranga ma le sui paramia Richard Miles wa tā wai o le awhairo I fo I le malo ma le regulator o malu si anga whapea I le vaia sofou. Ato ai fo I manisi sui o stete ia whaatala noa po o anisi vaenga I ma whaina whaongaina ia whesoson ia I le mata upu. Fai mai le tau tupe wai nei le atunu o Jim Chalmers, e le eise fafo vave o le mata upule nei, ma o tūlanga wadia e mai le temi nei, o le tau lea o te tongi I le tele o tūlanga na whaatino, I le toi titi se fulu tau sanga taruai, o whainga malo sa tura I mai, I le tofi o le atunu. E fitu sa fulu tolu tau sanga o se tina ave taavale wanga iane I leo I le so ma whaelo iai o lana taavale na la vea I le tamaititi tolu tau sanga o na umalo na ola I le po na po ina watula I mai le whaalablave le whaetua Sunshine North I me le pone. Whaelo I li pote le ala taiva I le so na anga iane le tina I leo ma lo o whaawau peresu e suenga a o whamatalanga le whaalablave mai le tai awa na leila a o tau sa I dia leo le ave taavale na ta uai e ono iai se avanoa e le o iloa e le ave taavale ua la vere tamaititi ma tala sa ngai ni se si da fiani whamtaranga ia fesoson iane le suenga. O lo fita ua ina na mamo e whaafua se iane le tamaititi le ala tele mai luma tonu o se no fuanga child care mai to tele nisi na moli mawina le whaalablave e au fiai malona tina. Sa ta ua leo e le itu le taavale na le veai le tamaititi ia o lo whaanga solo pe nei suenga I le tūlanga e pei ona tūla mai. Ma le tala mulimuli se manua tūlanga e se fo I se isi va inga I le whaalablave e sira I tangata I le tai au fo I ana leila ina wapa uwane se li I pea ma le fase fulu tausanga I te tonu le awala o le train station I Penshurst I New South Wales lava. Wata ua mai li pote o lea tangata na yeini a fianga tau le soifua maloloina na a fia whaafua se iai ma pa ua I te tonu le awala o le train. Fai mai leo se manu pa u le vao carriages ma taatia tonu lava I au tafa o le vaenga e alu wai wili o le no foafi. Na whaia tong fitinga ma awinatu le wharamai mulimuriane ma ua whaasolo na manuia. A wala pata I mai leo I tangata ia mātala I tūlanga whaapea ma ia whaamautino o lo o saunga le mule vaenga o lo o iai a o whaataritari mo trains ia e maise le sawa e alua ne ai trains e whaafainga tā tele o na tā ofi whaafua sei pe a whai e tūla I mai ni whaalavelave whaapea.
Watu ina wai fo ima se lapta inga ia sila stoa I turanga tau le puipuinga mausta ia whaatonunga I lunga o no foa ia po o no fuanga o trains I vaenga ese o Ausetalia ia alo fiai le tula I mai o ni whaalewe lave. O tala na le radio Samoa mai Ausetalia le nei fo i asfareile tātou whailo ai fo I le vai aso fo pe aulia manuia tele le whae unga le vai aso whaasoi fuea.